Tini Krashala Kalyanpur Block Committee Tipra Mothani Luajong by Village Ward Biremni Primary Committee Khaoi Mung Saklairikha Koktoma Tumari Bishingte. Committee or 13 Zonakai Klaizaka. Noxra Debruma Edisi Blesni, Sa number what young Tabuk Saklanyai, Kosom Debruma Bongai President, Mung Monoronjon Debruma Bo Vice President, Binondo Debruma Bo Secretary, Dotto Debruma Bo Assistant Secretary, Borun Debruma Bo Cashier, Diponkor Debruma Member, Komolkanti Debruma Bo Member, Komlakanto Debruma Bo Member, Prodip Debruma Bo Member, Nikhil Debruma Bo Member, Raskumar Debruma Bo Member, Monojit Debruma Bo Member, Ramcharan Debruma Bo Member. Oro Noxra Debruma Edisi Blesni, San number what ni, 13 Zona Khai, or above Primary Committee, what wise, Klaizaka. But the update Hegai Sun Sini Orang Tintani Bumung Saklairikha, Eva Bumung, no Sini electronic media ni Bisingtui, Sini Serang Satini Bisingtui Saklairikha, Bumung list politic Mukurika, Kanarika, but the update Hegai Sun, Egorta BC Tongo Sinora, Sini Kalyanpur block, politically blogger, Egorta Tongo, or Egarta Wanatsan update Hegai, Jotobanya communication liaison. Sini block committee by Cox Halay, Sini central leader of Cox Halay, district leader of Cox Halay, up the Hagina Sung, Egorta Bishuna Sung, Jotana up the Hagay, Kalay, Kaham Karan Kalayaka. Padi, and Tabo Abuni Yaglo, Hino Hasini, Mojorano, Sini, Tipang, Eba Sini blog secretary, Sini Samuel Sano, Mojorano Hanai, Yapri, like in Hambai, Tinta Bishini. The primary committee ni Bumung Saklai Kelangman itu ye hanya hai ang tai oro JBC pending tomani ang konya sini vice president sini borong gunang sa Sopon Debormano porikhnari na bagi mojalan ya parijo Sikis Debruma assistant secretary Bolen Kumar Debruma cashier Ishwar Chandra Debruma assistant cashier Juddojit Debruma member Ronabi Debruma member, Polas Debruma member, Nitai Munda member, Natras Debruma member. Aba hagai South Maharani Purni, Sanamar Wadni, 13 Jona no tuyi kaisa primary committee Khazaka. Padi apni yagolang sanai Is Gilatoli Purbo Gilatoli Bishini Tabuk Saklairikha primary committee ward wise ek number ward ni sanai Rothin Debruma president Ishwar Debruma secretary Onil Debruma cashier Dipu Debruma member Pramod Debruma member Zoiram Debruma member Nobin Debruma member abo hakinyo orbo 7 jona no tuyi এক নম্বর ওয়ার্ড কাইসা প্রাইমারি কমিটি খাজাকা বাড়ি 2 নম্বর ওয়ার্ড নি সংখানা লানাই ওজি দেব্রুমা প্রেসিডেন্ট টমি দেব্রুমা সেক্রেটারি মনোরঞ্জন দেব্রুমা ক্যাশিয়ার সন্ধি দেব্রুমা মেম্বার পলাশ দেব্রুমা মেম্বার তাপস দেব্রুমা মেম্বার রবরাই দেব্রুমা মেম্বার অরব 7 জন আতই Isgila Tolini, 2 number ward ni primary committee Khazaka. 3 number ward to Tonga Isgila Tolini, Jyotish Debruma president, Bipul Debruma vice president, Mintu Debruma secretary, Rohim Debruma cashier, Koron Debruma member, Soitok Kumar Debruma member, Moni Debruma member. Orbo 7 জন আতই কাইসে primary committee 3 number ward to Khazaka. Di Isgila Tolini sa number ward yang tabuk saklainai Sopon Debruma president Utpol Debruma vice president Sobil Debruma secretary Sonjit Debruma cashier Ronjit Debruma member Sonjoy Debruma member Bishojit Debruma member aba hakinyo orobo sini
East Gilatoli bisini je ward wise primary committee sa number ward ni oro 7 jon akai kaisa primary committee oro hajar sini logir nai sungno sini media sarang satino belaino hambai yaparo thangnai bosor thanganai tongka bosor katal phayanai tongka padi tung je tabuk sini primary committee khanani khamani je abono bomong khana layana ano yapari jaka hojagawo Uttor Gilatoli BC primary committee ward wise 1 nong ward ni prothom sakang khanalainai Rajesh Debroma president Sanjit Debroma vice president Sumon Debroma secretary Shivajit Debroma assistant secretary Biplab Debroma cashier Sevendra Debroma member Ojit Debroma member binoro 7 jon akai primary committee khajaka 1 nong ward ni tabo 2 nong ward ni Uttor Gilatoli BC ni primary committee 2 nong ward ni Porimol Debroma president Ravi Sharan Munda vice president Sondip Debroma secretary Samrit Debroma cashier Sanjit Debroma member Amrit Debroma member Surajit Debroma member Ojit Munda member Doniram Debroma member oro hungkai 2 nong ward hungkai 9 jon aklai khajaka এরপরে তেইশে উত্তর গিলাতলি নি নো 3 নং ওয়ার্ড নি 1 নম্বর Pijus Debroma president Ravi Chandra Debroma vice president Jiten Debroma secretary Ojit Debroma cashier Kishorejit Debroma member Surajit Debroma member Amalesh Debroma member Nishit Debroma member Tola Bishwajit Debroma member orokai 9 jon aklai khajaka 3 nong ward ni erpore 4 nong ward ni taise Uttor Gilatoli BC ni no 1 number phaika Jawaharlal Debroma president Sanjit Debroma vice president Bharat Debroma secretary Milan Debroma cashier Mung Debroma member Rishikesh Debroma member Omendra Debroma member tai bongoro khajaka pai abo tai West Kunjabon haina hai West Kunjabon ni primary committee 1 number phaika Ojit Debroma president Hiran Debroma vice president Akhil Debroma secretary Biswajit Debroma assistant secretary Udayan Debroma cashier Ranjit Debroma member Uttam Debroma member Kajol Debroma member Manoj Debroma bo member no Torun Debroma bo member no Sukumar Debroma bo member no 1 nong ward ni 11 jon aklai primary committee khajaka tabo haina hai West Kunjaboni no 2 nong ward ni Udayan Debroma president Abbas Debroma vice president Ojit Debroma secretary Newton Debroma assistant secretary Birbol Debroma cashier Akash Debroma member Biswajit Debroma bo member Kamal Lendu Debroma bo member no Sonat Debroma bo member no oro hungka 2 nong ward ni 9 jon aklai khajaka tai haina hai West Kunjaboni phaijauka 3 nong ward ni Arjun Debroma president Krishnadon Debroma vice president Sujit Debroma secretary Chitta Kumar Debroma assistant secretary Donu Kumar Debroma cashier Rajendra Debroma member
Ashok Debroma Bobo member, Subendra Debroma member, Parendra Debroma Bobo member, Sukumani Debroma Bobo member, Priya Kanti Debroma Bobo member, Ram Kumar Debroma Bobo member, Shankar Debroma member. Bongra bahayna hai 3 nong wato 13 jana klai khajaka. Taisa West Konjoboni no 4 nong ward ni Porthamono Jyotirmoy Debroma president, Nirmal Debroma vice president, Romendra Debroma secretary, Torun Kanti Debroma assistant secretary, Porimol Debroma cashier, Raj Kumar Debroma member, Dormendra Debroma member, Monus Debroma member, Sotendra Debroma member. 4 নং ওয়ার্ড নিকা 9 জন আখলাই খাজাকা এরপরে 5 নং ওয়ার্ড নি সীতারাম abo hakai ni sini tongo noksirai bisi ang tabuk noksirai bisi ni saklairikha noksirai bisi ni ward wise primary committee oro এক নম্বর তংনাই জয় মঙ্গল দেববর্মা বংকাই প্রেসিডেন্ট সন্দী কুমার দেববর্মা বংকা ভাইস প্রেসিডেন্ট হরিম দেববর্মা বংকাই সেক্রেটারি বিকাশ দেববর্মা বংকাই অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বিকু দেববর্মা বংকাই ক্যাশিয়ার স্বপন দেববর্মা বংকাই মেম্বার সমীর দেববর্মা বব মেম্বার Dormendra Debroma Bobo member, Nihar Debroma Bobo member, Sorojit Debroma Bobo member, Oshit Debroma Bobo member, Birgumoni Debroma Bobo member, Olendro Debroma Bobo member. Oro apti hakai Noksirai Debroma ADC place ni 1 number ward ni 13 jona khai primary committee khajaka. Padi Noksirai Debroma ADC place ni 2 number ward ni ang bumung saklainai Mongol Debroma president, Laxman Debroma vice president, Arjun Debroma secretary, Ronjit Debroma assistant secretary, Mohoram Debroma cashier, Dononjoy Debroma member, Robisharan Debroma member. Apte hakai Noksirai Debroma ADC place ni 2 number ward ni 7 jon ano tui kaisa primary committee khlaijak kharobo. Phadi sung te kaisa oro Noksirai Debroma ADC place ni no 3 number ward ni tabuk mung saklainai Bikram Debroma bongkai president, Judomoni Debroma bongkai vice president, Junu Kumar Debroma bongkai secretary, Sodes Debroma bongkai assistant secretary, Binu Debroma bongkai cashier, Chittoranjan Debroma bo member, Horipoddo Debroma bo member, Shokti Debroma bo member, Bidarai Debroma bo member, Jusana Debroma bo member, Ohila Debroma bo member, Sochindra Debroma bo member, Roborai Debroma bo member. Apti hakai Noksirai Debroma ADC place ni Pritam Debroma member, Surojit Debroma assistant secretary, Pran Kishore Debroma member, Sujit Debroma cashier, Mihir Debroma vice president, Kwtal Debroma member. 9 jon akhai khajaka mohkai aras parani 4 nong ward ni primary committee ni asuk no ang Saklairikha ang abon koda chini secretary no ang jora yapre dio bin thane Hambai aras para সম্ভবত 3 নং ওয়ার্ড ni sokpayako ambagi tini abo approval ngela aino hai tai kaini oro bisi tongko Radhacharan Nagar bisi tai holongmatai bisi Engkai oro te kaisa additional kai sokpai jasini oro je Gilatolini advisor committee abo soho Gilatolini advisor committee tai Noksirai Debroma ADC village ni advisor committee o saitano sini block committee ni president no bungni bumungtai designation Khowai
Nariwai approval rinang punta. Belakini hambai sini night on night media no tei hambai mariwo sini secretary no haino hai ano jorari pika sini ward wise primary committee ni bumuno saklanya ni bagai phari sing khana lai phiunai sini Radhacharan Nagar ADC Blaze ni ward wise primary committee ni je list eba bumung phaimani sangabo khana lanya ek number ward tongnai Domendra Deburma bo president Rajiv Deburma bo vice president Ritesh Deburma bo secretary Vikas Deburma bo assistant secretary Amlit Deburma bo cashier Susanto Deburma bo member Siro Kumar Deburma bo member Ridoy Deburma bo member Debas Deburma bo member Bipin Deburma bo member Ram Kumar Deburma bo member Radhacharan Nagar ADC Blaze ni ek number ward ni 11 jona kai primary committee ni Mung Saklairikha Padi hanya hai 2 number ward Radhacharan Nagar ADC Blaze ni 2 number ward ni primary committee ni list khana lanya pulena tongnai Santosh Deburma bo president Bipul Deburma bo vice president Malik Deburma bo secretary Kritibas Deburma bo assistant secretary Bijoy Deburma bo cashier Budu Soron Deburma bo member Bilurai Deburma bo member Nibas Deburma bo member Arlip Deburma bo member Kishur Deburma orbo 11 jona khayai Radhacharan Nagar ADC Blaze ni 2 number ward ni primary committee khajagmani bumung ang Saklairikha Padi haino hai oro Radhacharan Nagar ADC Blaze ni 3 tei 4 number ward orokha combine duita ward miliwi kaisa kai khaka Padi sing bumung khanalanya Sonat Kumar Deburma bo president Surumai Deburma bo vice president Susan Deburma bo secretary Pratap Deburma bo assistant secretary Pradip Deburma bo assistant secretary Arbindu Deburma bo cashier Borun Deburma member Nitai Deburma member Kartik Deburma member Tapos Deburma member Chito Deburma member Birkisu Deburma member Toruni Deburma member Ora Radhacharan Nagar ADC Blaze ni 3 tei 4 number ward combine ke khlaijaka 13 jona no tui ora 3 tei 4 number ward ni primary committee khlaijaka sini last BC sini holong matai BC ni ward wise primary committee ni singtabo khanalanya ek number ward ni sagnaya Ranjit Deburma bo president haino hai Ranjit oro doubling Ranjit khormoi tongo Ranjit Deburma bo hongkai vice president Ramcharan Deburma bo secretary Sanuj Deburma assistant secretary John Deburma bo cashier Poritush Deburma member Hani Kumar Deburma bo member oro ek number ward ni 7 jona khayai holong motani ward wise primary committee khlaijaka haina hai oro sing holong motai BC no 2 number ward ni primary committee ni bumung ang saklainai Bidya Deburma bo president Anajit Deburma bo vice president Bimol Deburma secretary Niraj Deburma assistant secretary Topon Deburma cashier Khogendra Deburma member Pradesh Deburma bo member Prolokesh Deburma member Dormen Deburma bobo member oro 2 number ward ni holong matai BC ni 9 jona khayai primary committee khlaijak holong matai BC ni no 3 number ward ni tabo khanalani sen Bonikanto Deburma bo president Dipu Deburma vice president Hamis Deburma secretary Khogendra Deburma assistant secretary Bisenjit Deburma cashier Roti Kumar Deburma bo member Phalendra Deburma bo member or bo 3 number ward ni holong matai BC ni 7 jona khai or bo primary committee khlaijaka Deburma assistant secretary Bolendra Deburma cashier Bikram Deburma member Prakash Deburma member Pawan Deburma member Kishan Deburma member
3 nong water 9 jon khai borokni primary committee khajaka 4 nong water hingkai Kalyan Deborma president Jyotirmoy Deborma vice president Subroto Deborma secretary Somraj Deborma secretary assistant secretary Dipu Deborma cashier Pradip Deborma member Uttam Deborma member Satyajit Deborma member Bikram Deborma member borobo ora 9 jon khayei primary committee khajaka tabo angte kaisa BC ni saklainai Ruprai BC primary committee ni ward nong 1 ni Torun Deborma president Vikas Deborma vice president Somendra Deborma secretary Rakhal Deborma assistant secretary Subroto Deborma cashier Hiran Deborma member Amarjit Deborma member boro oro 1 number ward 7 jon khai primary committee thaka ward nong 2 ni hingkai Paritush Deborma president Sudoino Deborma vice president Promesh Deborma secretary Manoj Deborma assistant secretary Torun Deborma cashier Shapon Deborma member Dhoni Deborma member Ratan Deborma member Mahendra Deborma member boro oro khaka 9 jon khai ward nong 3 ni Mintu Deborma president Pavitra Deborma vice president Shobit Deborma secretary Mahendra Deborma assistant secretary Bishwajit Deborma cashier Kartik Deborma member Sharon Deborma member Sukumar Deborma member Surendra Deborma member boro 9 jon khai primary committee khaka 4 nong ward ni hingkai Atul Deborma president Koshiram Deborma vice president Usharanjan Deborma secretary Somendra Deborma assistant secretary Sorojit Deborma cashier Binoy Deborma member Dia Charan Deborma member tabu khaina hai sini secretary no primary committee ni bung no list saklanya ni bagai yakhrana bagang bin thani no jorari nai hambai sanno haino hai tabo sini block committee ni no secretary sini borong ganang Bipul no RS par Nokol Deborma vice president Atul Deborma secretary Renu Deborma assistant secretary Nitish Deborma cashier Somir Deborma member Govardhan Deborma bobo member Rotindra Deborma bobo member Biswajit Deborma bobo member Rajesh Deborma bobo member Adir Deborma bobo member Bengoe 5 nong ward ni hingkakai 11 jon khajaka West Konjobani abo paikha yang je 2ta ward ni ang Saklairikha tabo khaino hai ang tai khoroksano niyaktei khana bagai ang sini secretary jago yafari jago hambai sini vice chairman sanno haino hai tai baki primary committee ni bumung saklanya bagai ang teisa sini block committee ni vice chairman vice president sini borong ganang sir Sopon bono hangkai kolok no bono kachikon no ang sini borong ganang sar no koyekta bumung primary committee ni bumung khona bagai ojoranya hari puilano hambai maruo serang satino tini chorari mani bagai tai tini oro phai manjak phainai sini 27 Kalyanpur ni block committee ni president vice president secretary jotona ani kha kufur hamjangma tai choba nichibai yafaro ang tini oro koyekta saithanai angbo BC wise ni je BC was a ward wise je primary committee khamani abuni bumung nang koyekta nong skango saithanai Prem Singurang BC primary committee ni ward nong 1 number ward ni kai Lenin Deborma Bongka president Pradip Deborma vice president
সুবীর দেববর্মা সেক্রেটারি, কাবিজ দেববর্মা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, সালভি দেববর্মা ক্যাশিয়ার, রাজেশ দেববর্মা মেম্বার, শচীন্দ্র দেববর্মা মেম্বার, ওয়ার্ড নং 2 ni hingkangkai দিলীপ দেববর্মা প্রেসিডেন্ট, অনুপ দেববর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট, দীপু দেববর্মা সেক্রেটারি, বিষ্ণু দেববর্মা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, রিপন দেববর্মা ক্যাশিয়ার, সুশীল দেববর্মা মেম্বার, শঙ্কর দেববর্মা মেম্বার, কিশোর দেববর্মা ওয়ার্ড নং 3 ni প্রেসিডেন্ট, শচীন্দ্র দেববর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট, 4 number ward ni bumung nang saklainai Otul Debruma bo president, Dormendro Debruma vice president, Pitus Debruma secretary, Nirau Debruma assistant secretary, Jiten Debruma cashier, Tufan Debruma member, Bappi Debruma member. Oro 4 number ward ni holong natai bisini 7 jona khai primary committee khlaijaka. Padi abuni yagulo sung BC wise BC ni ward wise primary committee ni bumung khanalaimani yagulo abo khanalai paileke haino hai sini Tipra Mothano tebo tuiduli sapnani ebo sini Mothano tebo karak khanyani bagoi sung sini কয়েকটা বিসি মিলিওই বা দুইটা বিসি বা তিনটা বিসি মিলিওই এডভাইজারি কমিটি যে সিনি অকরা রংনতই যে খামানি অ পুমুংনা আং তাবুক সিনি মেডিয়ানি বিসিংতিনি তাই মো প্রেস মিটনি বিসিংতিনি আং তাবুক সাকলাইরিনাই বাড়ি जों खोनालायनाय गिलातलि एडभाइजारि कमिटि पुलान आं बुमुं ताई बंनि डेजिगनेसन सानाय अमेन्द्र देबबर्मा बहंगाय चेयारमैन, हरिधन देबबर्मा बहंगा वाइस चेयारमैन, अजय देबबर्मा सेक्रेटारी, चित्तरंजन देबबर्मा मेम्बर, चित्त देबबर्मा मेम्बर, सुकेन देबबर्मा मेम्बर, अशोक देबबर्मा मेम्बर, मलेन्द्र देबबर्मा मेम्बर, ललित मोहन देबबर्मा मेम्बर, मणिरंजन देबबर्मा मेम्बर, आशीष देबबर्मा मेम्बर, रंजित देबबर्मा मेम्बर, संजित देबबर्मा मेम्बर और गिलातलि एडभाइजारि कमिटि नि 13 जना तै और कायसा एडभाइजारि कमिटि खालायजाका फादि आपनि यागलो ते कायसा एडभाइजारि कमिटि जों नक्सराय देबबर्मा एडिसि विलेज नि एडभाइजारि कमिटि नि जों बुमुं साकलायरिनाय पुइला नाम बुमुं सानाय रामदन देबबर्मा बस चेयरमैन, विष्णु देबबर्मा बो वाइस चेयरमैन, निशिरंजन देबबर्मा बो सेक्रेटारी, प्रदीप देबबर्मा बो असिस्टेंट सेक्रेटारी, विश्वकुमार देबबर्मा बो कैशियर, शंभुराम देबबर्मा बो मेम्बर, रुनु कुमार देबबर्मा मेम्बर, शचीन्द्र देबबर्मा मेम्बर, सुरेश देबबर्मा मेम्बर, स्वदेश देबबर्मा मेम्बर, लालमोहन देबबर्मा मेम्बर और 11 जना नतुयै नक्सराय देबबर्मा एडिसि विलेज नि और कायसा एडभाइजारि कमिटि नि बुमुं साकलाय खाजाका 4 नम्बर वार्ड टंनाय अतुल देबबर्मा प्रेसिडेंट, संजय देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट, प्रदीप देबबर्मा सेक्रेटारी, अमूल्य देबबर्मा असिस्टेंट सेक्रेटारी, राजकुमार देबबर्मा कैशियर, फुजेन्द्र देबबर्मा मेम्बर, मनोज देबबर्मा मेम्बर और वो 7 जना तै 4 नम्बर वार्ड नि प्राइमरी कमिटि हाजाका ताबुक 5 नम्बर वार्ड नि सानाय हेमंत देबबर्मा प्रेसिडेंट, अभिमन्यु देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट, किशोर देबबर्मा सेक्रेटारी, कृष्ण देबबर्मा असिस्टेंट सेक्रेटारी, रतन देबबर्मा कैशियर, शैलेन देबबर्मा मेम्बर, ताजेब देबबर्मा मेम्बर आपनि हागाय 5टा वार्ड प्रत्येक वार्डनो कायसा कायसा प्राइमरी कमिटि हाजाका महंगाय उत्तर महारानीपुर बिसिनि पाइका दाबां बे कायसा सानाय साउथ महारानीपुर बिसिनि
वार्ड वाइज प्राइमारी कमिटी आं सानाय 1 नम्बर वार्ड तंनाय सुबाजय देबबर्मा प्रेसिडेंट समीर देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट बिबास देबबर्मा सेक्रेटारी प्राणेश देबबर्मा केशियार सन्दी देबबर्मा मेम्बार किशुता देबबर्मा मेम्बार अमित देबबर्मा मेम्बार बलेन्द्र देबबर्मा मेम्बार सुशील देबबर्मा मेम्बार अब हाके अरब 1 नम्बर वार्ड नि प्राइमारी कमिटी हाजरका 2 नम्बर वार्ड तंनाय प्रदेश देबबर्मा प्रेसिडेंट अमूल्य देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट पानजित देबबर्मा सेक्रेटारी सपन देबबर्मा असिस्टेंट सेक्रेटारी अमरदीप देबबर्मा केशियार सोमेंद्र देबबर्मा मेम्बार सन्जित देबबर्मा मेम्बार अब हाके अरब 2 नम्बर वार्ड 7 जन आतई कायसे प्राइमारी कमिटी हाजरका हाय साउथ महारानीपुरनि 3 नम्बर वार्ड नि दाबुक सानाय शैलेन देबबर्मा प्रेसिडेंट पिंटू माराक वाइस प्रेसिडेंट सन्जित देबबर्मा सेक्रेटारी कालीचरण देबबर्मा असिस्टेंट सेक्रेटारी सरजित देबबर्मा केशियार बिरला देबबर्मा मेम्बार नीतू देबबर्मा मेम्बार विश्वजित देबबर्मा मेम्बार अमृत देबबर्मा मेम्बार अब हाकियाय 3 नम्बर वार्ड 9 जन आतई कायसे प्राइमारी कमिटी हाजरका aboni yaglo 4 number ward ni sanai Soilen Debruma president Jitendra Debruma vice president Sushil Debruma vice president Chittoranjan Debruma secretary Sudhir Deb ang taboro kaisa kai bumung sawi thangnai te BC wise bo BC ni te bo bisini andaro abo ward wise primary committee abubo saklaijak thangnai tai bongni designation eba post bo pusotong abo bo declare kai saklaijinai ang puilawono sanai uttor moharanipur bisini o jagao saita ward tongo o jaga uttor moharanpur bisio 5 ward tongo प्रत्येक वार्ड तनो कायसे प्राइमारी कमिटी ngo ang puilona 1 number ward ni sanai 1 number ward tongnai Soros Kumar Debborma bo president tongnai 2 number tongo Topon Debborma bo vice president 3 number tongnai Pankaj Debborma bongai secretary 4 number tongo Sonjit Debborma bongai assistant secretary 5 number tongo Roton Debborma bongai cashier 6 number tongo Binoy Debborma bongai member 7 number tongo Ranjan Debborma bongai bobo member 8 number tongo Horichandra Debborma bobo member 9 number tongo Ramananda Debborma bobo member mohga Uttor Moharanpur bisini 1 number ward ni primary committee ni list Padi ang 2 number ward primary committee ni saklainai oro tongo Somiranjan Debborma bongai president Dipus Debborma bongai vice president Ranjit Debborma bongai secretary Somorjit Debborma bongai assistant secretary Priyobroto Debborma bongai cashier Disen Debborma bongai member Uttam Debborma bongai member Kitchen Debborma bo member Onimesh Debborma bo member 9 jona committee tege of primary committee 2 number ward committee primary committee khajaka padi Uttor Moharanpur bisini no 3 number ward ni primary committee ni saklani tebo Subendra Debborma president Nihar Debborma vice president Tarani Sen Debborma bo secretary Prabhat Debborma assistant secretary Abhijit Debborma cashier Fulendra Debborma member Mirinangkor Debborma kok thungnai rongno ani paipilai hambai tai jotono tipor kaham kokai tini 28 tarik Kalyanpur political block by Kobokjak Tipra Motha
जे सिनी ब्लक कमिटी नि अंडारो 11टा बिसि तंगमानि अबनि प्राइमारी कमिटी तिनी एप्रुवेल खाइजांनाय ओ खाइजांमानो साक्लायनायनि बागै ताबो गां सिनी ब्लक कमिटी नि प्रेसिडेंट सिनी बरंगुरां सार बापा सानो याफारियो ब थाइजाखाय प्रत्येकटा वार्ड नि प्राइमारी कमिटी नि बुमु तै बंनि डेजिग्नेशन सायखनारना हामबाय बेलायखना हामबाय सिनरो फाइमानजाक फाइनाय एबाखाय सोंनो लगिरि दंनाय सिनि इलेक्ट्रनिक मीडिया सिनि सोरांसाति मीडिया न बेलायखना हामबाय सोंनो जरारि दंमानि बागै जों सिनि त्रिपुरा मथा बबाग्रानि दैदुल मुंनि बिसिंतै जों पुइलानि हयतेन खालायलाय फायलायो दाबुबो खालायलायनो दंखो एमन जे भबिष्यतबो खालायलायनो थांनाय आबुनि बागैनो जों दिनै बुबाग्रानि दागि मुंबाय बुबाग्रानि दैदुलमा मुंबायनो जों दिनै सिनि त्रिपुरा मथानि 4टा लेभेल कैटेगरी कमिटी दङ पुइलाखाय सेंट्रल लेभेल आबुनफोरा डिस्ट्रिक्ट लेभेल आबुनफोरा ब्लक लेभेल आबुनफोरा प्राइमारी लेभेल दाबो अब प्राइमारी लेभेल न जों ब्लक कमिटी हिसाबै सिनि 27 कल्याणपुर ब्लक कमिटी पलिटिकल ब्लक हिसाबै जों आं एज ए अरनि सिनि कल्याणपुर ब्लकनि प्रेसिडेंट ते सिनारा थाचिंग कक साइथानाय सिनि कल्याणपुर ब्लकनि सेक्रेटारि ते खरसा दङ सिनि कल्याणपुर ब्लकनि सेक्रेटारि ते सिनि आं दङ कल्याणपुर ब्लकनि मेम्बार ते सिनारा दङ सिनि कल्याणपुर ब्लकनि भाइस प्रेसिडेंट सिनारा दङ कल्याणपुर ब्लकनि सिनि भाइस प्रेसिडेंट ते दङ सेक्रेटारि ते आं दङ सिनि सेक्रेटारि ते आं दङ सिनि मेम्बार अब दे हेके जों दिनै सिनि प्राइमारी और एडवाइजरी कमिटी 2टा एडवाइजरी कमिटी नि लिस्ट माका सिनि ताइ एडवाइजरी कमिटी खालायलाय दंलायखो लिस्ट दिनै किछु संख्यक लिस्ट सपायना दंमाने हमें दिनै सपायलिया ते किछु कयेक दिन बिसिङाव जों जे बारा बाकी एडवाइजरी कमिटी नि जे दंमानो जों अब सिनि इलेक्ट्रनिक मीडिया बा मीडिया रनि बिसिंथिं जों प्रेस मीट खाय मते हेगन हानि हाय मते हेगन जों साख्लायनाय जों वानसुगा जों बसखांनि सालो सिनि म 27 कल्याणपुर प्रबन्धनगर रसों सिनि थानसानि मारिव तेबो प्रप्लायनाय जों तेबो करांनाय आबुनि बागैनो जों दिनै से बुबाग्रानि नाहारमुं से बुबाग्रानि दैदुल मुंबाय जों चलि दङ ते आगामी दिनबो बा बसखांनि दिनबो हा ताइ दफानो मोथांथानि बुबाग्रानि जे जागा लगिरिना नांगौ जों लगिरि थानाय ते जे जा सामुं खायनो नांगौ जों सिनि कल्याणपुर ब्लकनि बिसिंतै जों जत सामुं खायनो नामाने जों खालाय थांनाय जतनो हामबाय आसनो नै